Četvrta specijalizovana izložba šarplaninaca u Mladenovcu protekla je u dobrom raspoloženju kako izlagača, tako i organizatora. Među brojnim domaćim bilo je izlagača iz inostranstva. Duško Kuzmanović iz Banja Luke redovan je izlagač šarplaninaca u Mladenovcu. Čim je tradicionalno znači da je dobro organizovano, da je uspješno i da je drago ljudima da dođu. Vidio sam po katalogu da su ovdje ljudi iz Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Čehoslovačke, Mađarske, tako da Mladenovac je tradicionalno dobar domaćin, kvalitetan izbor pasa, odlični arbitri, pravično suđenje, strožije, znači onako kako dolikuje eminentnoj izložbi koja se održava ovdje u Mladenovcu. Robert Šimon sa svojim ljubimcem doputovao je na izložbu u Mladenovac iz Mađarske. Kako kaže, ovo mu je treća izložba u Mladenovcu. Vidjet ćemo kako ćemo da prođemo, konkurencije ima. Vreme nam nije baš najlepše, prošle godine je bilo mnogo lepše, a šta je tu je. Tomislav Šimota iz Nove Gradiške na izložbi u Mladenovcu prisustvovao je prvi put. Pa gledajte, pas sad prvi puta se natječe u razredu zrelih. Znači do sad se natjecao u međurazredu i u razredu mladima na specijalnim izložbama u Banja Luci, Laktašima i Nova Gradiška gdje je osvajao mladi klubski prvak i prvak basket. Konkurencija je bila velika i sudije su imale težak zadatak, a izlagači strpljenje i mnogo pažnje za svoje ljubimce. Danas sam imao ulogu sudije na ovoj specijalki šarplaninaca, četvrtoj po redu u Mladenovcu. Svidio mi se svidio mi se kvalitet izlaganih pasa. Moram dati primjedbu kao sudija da u stvari pohvalu izlagačima, svim bili su strašno pristojni izlagači, fair i korektno takmičenje, trudio se dosudim po savesti i poštujući te propisane standarde o rasi šarplaninaca. Mladenovac je uvijek izložba koja okuplja najveći broj kvalitetnih pasa ove rase. Ja kao sudija sam zadovoljan odzivom izlagača, zadovoljan sam i brojem privedenih pasa. Kvalitet je, da kažemo, bio solidan. Rangiranje je bilo korektno, tako da mislim da su pobedili najbolji. Dragan Ćulibrk, predsjednik kinološkog društva Šarac iz Temerina, kaže da do sada nije propustio ni jednu izložbu šarplaninaca u Mladenovcu. Doveli smo nekih 15 pasa na ovu izložbu svake godine, odnosno ovo je treća ili četvrta po redu, nastupali smo svih ovih godina ovdje u Mladenovcu. Da kažem, kolegama iz kinološkog društva iz Mladenovca uvijek izlazimo u susret, dođemo sa našim psima, sa onim psima koji su u tom momentu u formi, da kažem, izvedemo ih i ovdje zajednički se takmičimo, malo družimo i da kažem, trudimo se da unapredimo rasu. I kao što to uvek biva, pobednici slave i peharima svojih ljubimaca dodaju još jednu titulu koju donose sa četvrte specijalizovane izložbe šarplaninaca u Mladenovcu.